Sad smo u kraju gdje braće ocjene frizuru. Šta ima? Nema ništa. Vidi ovako, ocjenjujemo frizuru danas, znate, koju smo radili od 1 do 10. Kaj ima tišak je prvi? Au, brate. Ajde. Šta je ovo si ovo, brate, nožnim prstima šišao, brate? Šta ti ispale tempere? Au, mikso. Ispale ti tempere, brate, šta je ovo? Brate, šta prižavrištava? Brate, puca. Puca frizura. Ajmo, brate, od 1 do 10. To je brat, to je brat. Daj 50 evra i pucat će Kako isto ga isto. fejkuju? Ajde, brate, Tane, iskreno kaži, brate, od 10 do 10, brate. Dajde mi. Ajde, ljubite, brate, ti si moj. Pa tu je, 9-ka, 10-ka. To ti, ajde, maki, što od cene od 1 do 10. Pa A za mislim, 50 eura, be. 50 evra će da bude i 10, razumiješ? Ajde, bez 50 evra, Kao ocenu u školi. Pa brate, iskreno, znači, ovaj trogo mi se sviđa, baš vuče onako na neke piramidice, Vuče ti nešto se, podsjeća brate, me. ajde, brate. misliš za Iskreno, krst, brate, brate? 9 od 10 iskreno. I ti 9 od 10, da? Brate, krst šta imam misliš? poklon za vas dvojicu, brate. Po 2 banane, brate. Po jedna banana. Hvala. A 50 evra? 50 evra, brate. Pa kao.